Assalamualaikum bubuhan berataan lah di mana juga berada lah di seluruh dunia juga. Orang Islam nih, umat Islam nih moga wagasan. Jadi kan hari ini busunya nih. Busunya hendak berkongsian cara-cara menanam kanas kah nanas kah samai juga leh. Di dalam polybag. Lah dalam polybag. Jadi busunya di sini menanam ada 3 kaedah. Satu cara busunya menanam secara belahan, maknanya kanas tuh jembul tuh kita tatak 4, kita tanam. Yang keduanya daripada jambul, yang ketiganya daripada sulur. Jadi kita itelah yang mana satu yang menjadi sulur kah, yang belah 4 kah, pucuknya kah, jambul kah, apa juga kita ite yang mana yang paling baik, jurang juga ampuh lah, yang lakas naik segegalanya lah. Jadi kita itelah kena cara-caranya. Busunya akan menerangkan lah. Baiklah, di sini busunya ada nyediakan 3 benih kanas. Oke, yang ini kan busunya mengambil daripada jambul. Daripada jambul, jadi busunya tatak 2 lah. Amun jambul tu ganal tataklah 4. Ini yang dihijau secara belahan kita boleh jadi 4, boleh 2, boleh 8, gantunglah. Kalau jambulnya gana kita boleh tatak banyak lah, tapi ini aku ambil tadi jambulnya haloi banget ya. Biar haloi makanya kita tatak 2 jadi ini lah. Oke, yang ini kan, yang ini daripada kanas nih. Ini kita ambil jambul kanas nih. Lah kita tatak macam nih, nih kita cabut. Jadi mbah tuh kita kuyak nih. Buang agak aja lah kita buangnya kayak ini nih. Ini busuknya buangnya nih. Jadi tujuannya kan busuk buangnya nih. Nih tujuannya akarnya kita nih tumbuh keliling nih. Ini tampak akarnya. Jadi kita buanglah agak patut jalan. Lebih kurang aja tumbuh aja. Gak ada apa-apa ada. Gini lah. Jadi biar udah bersih keliling nih, jadi kawat lah akarnya ketumbuh. Oke lah. Ini kanas madu ngaranya nih. Ini kanas madu nih. Yang ini tadi jambul MD2. Oke, kita nak pinggir. Yang ini daripada sulur. Sulur nih maknanya daripada nih kalau kanas ini nih. Kanas kene cabut. Kayak inilah batu ujungnya kalau panjang nih kita tatak lah kayak ini kan. Kita mencungir banget dengan apa-apa lah leh. Nih ini asanko nih MD2 nih, MD2 yang ini sanko nih aku cabut tadi daripada kanas madu nih. Nih kanas madu. Nih bah suka banget leh julaknya bisa buat madu, bilang aja leh julak. Oke, ini kan nih busunya amun menanam kanas kayak nih caranya lah leh. Samuan tadi nih yang sulur kah, apakah jambul kah, apa yang belahan kah, busunya nih random ke dalam racun ya. Ini sebenarnya racun ulat nih. Nih racun ulat nih. Nih kita rendam. Jadi tujuan apa nih? Rendam lah kita agak kah beberapa menit kah. Tujuannya kalau ada nih ulat kah, apakah benih-benih apa serangga kah, anak serangga kah, apakah samut-samut kah, kayak ininya matean. Jadi biar kita tanamnya kau subur. Kita rendam, kita hijakan lah lebih kurang 4 menit 5 menit lah busunya saja bulah tuh. Kita tujuannya bukan apa nih racun-racun ulat nih. Matinya. Ini contohnya nih. Nih busunya gunakan capnya hilang deh busunya nih. Mana ada tak kuyak dah nih. Tapi kenapa lah. Apa-apa aja jenisnya kedip kira ada. Nih. Ayo nih kita nak mati ulat nih itu ada bapak ada. Lah. Oke, kita udah siap. Kita tibalah kena proses cara menanam ya Pak. Lah jangan beria banget lah mau kita bertanam agen kayak nenek main nih kita agen makanan sendiri bukan agen berjualan pun, jadi lebih kurang insyaallah tumbuh aja dah. Sekarang nih busunya nak nunjukkan siapa kita menanam lah. Jadi mulaan nih kita gunakan baja akar. Amun busunya apa aja tanaman busunya gunakan baja akar ya. Tujuan busu gunakan baja akar nih inya lakas tumbuh akar, lakas menjadi. Jadi kayak ini nih amun baja akar nih tukar yang mau murah kenapa yang mahal tuh, yang nukar yang main sekilo 3 ringgit pun boleh aja juga dah. Lah jadi busunya memang bersimpanan aja sebab busunya karena yang bertanam macam-macam. Busu ini memang suka bertanam. Oke, jadi kayak ini nih kita ambil yang belahan tadi. Lah belahan kalau ada yang
tetangga nih kita kuyak, kita cabut, kita buang. Nah ini kan kita buang nih, jadinya kosong. Jadi nih kita ambil bejakar, busunya cucuk aja sini. Agaknya lebih kurang aja. Jadi kita amun yang gunakan secara belahan, kita nanam kayak ini. Inilah kita singitakan kayak ini. Kita lubangi ala kadar, jangan dalam banget busuknya. Amun kita tanam dalamnya kalau binak. Hanya kayak itu kita singitakan. Jadi kena ini tumbuh besar di sini. Hanya tumbuh bisa nya tumbuh di mana kah, di pinggir sini kah. Tapi begitu nih insyaallah tanam. Cuma nih amun kita nanam jangan terbalik kayak ini lah. Amun tak boleh tanam kayak ini nih kalau kebinak kawan nih sini bertakong banyu. Sebab kanas nih kada boleh kebenyuan, ini anak macam kakaringan lambat aja. Jadi pastikan kayak ini. Kita tanam hiring ya. Dah kita kambus dah, kita hijakan. Amun secara belah nih jangan tapi kehangatan banget lah, sedang-sedang aja. Hanya sebab belah nih lain macam sedikit. Imbas tuh nih yang apa nih? Ini ngarannya yang apa tadi nih? Jambul sama juga busunya nih. Ini amun kita kayak nih kada buat kan, kada buat itu pasai pakai jeri lah. Kayak ini nih. Nih kita sapu. Nih lah. Nyatakan nih apa nih tempat apa nih buah kanas tadi, amun ada sini kita korek, kenanya buruk nih. Jadi kita korek, kita buang ya. Nih ini kanas semuanya nih, ini kanasnya kita korek. Tapi ini tadi udah bersih dah. Ini udah kita ada bejakar. Cocok aja dengan jari lebih kurang lah. Nah dia ndak, nah selesai dah sapuhon nah. Itu juga senang banget semuanya nanam kanas nih. Yang ini daripada jambol. Yang ini nih daripada solor. Lah solor. Jadi cara solor sama ya juga. Nah kita andaki kita sapue bejakarnya imbal lebih kurang aja. Nah kita lubangi jari dan jari kayak ini. Nah betul kambus lebih kurang. Nah siapa juga. Oke jadi ini busuknya nak bercerita nih sedikit nih. Ini sebenarnya kanas nih kada boleh ke tanah apa nih basah banget lah, ini anak kakaringan ya lamba-lamba aja. Jangan tapi karena banget disiram hijakan aja macam musuhnya nih bilang kada tapi bersiram. Tunggu hujan semua jadi, kecuali tanah nih macam membetuk banget hanyalah disiram. Macam musuh nih tanaman nih, musuh nih banyak menukar tanah merah apa top soil kan. Hagan bertanaman nukar saluri hijakan bilang lalawasan tahan macam-macam tanaman kawak. Kita hijakan kayak ini nih. Busuknya apa cerita nih? Ini ada 3. Yang ini tanam daripada solor, ini daripada jambol, ini daripada belahan. Jadi kan berdasarkan nih yang busuk tanam banyak nih. Yang banyak nih. Jadi busuk dapatlah maindakan yang mana yang sesuai hagan bubuhan nih anak tanaman. Kok ada tanaman ini kan. Jadi tanam nomor 1 yang paling lakas gana, lakas berbuah nih yang tanam daripada solor. Oke, yang kedua boleh juga ditanam. Tapi ini talakas sedikit, ini talawas sedikit. Yang belahannya nih busunya kada menggelakakan banget, lawas banget. Sebabnya kenapa jadi lawas? Biar kita belah, kita nak nunggu nih tumbuh anak-anak menggenalakan anak tuh lawas. Jadi ada payah lah. Ada payah dibelah. Jadi maknanya kan kalau hendak tanam antara ini dengan ini. 2 nih. Maknanya jambul dengan apa nih solor tadi. Tapi kalau dapat solor lah. Muka dada tuh jambul. Jual lah yang bubuhan dapat kongsian cara-cara menanam benih kanas. Jadi moga lah ya apa yang ditunjukkan oleh busunya nih bermanfaat lah ya. Agen bubuhan sama Allah berataan lah. Tapi jangan lupa lah kunjungilah channel Utuh Tutupang, share dan subscribe. Assalamualaikum, terima kasih bubuhan berataan.